ki kubor nakaslem jong unongsan hima. Hashwa bau ba PNSM UMDC ka maukar pentorum kra constituency unrung no syaka seng kongres lasai kesngi ka kandel terik mentau benai nailor arajar phuwe kinong kersan jong uba PNSM ki badang don hakaseng National People's Party NPP pentorum kra constituency kilarai ban khliap lamano nadu mentakasngi ka khasan terik nailor arajar arphuwe uba PNSM ubadai UMLA berem ke Mausenram constituency ubla job arsian na kaseng kongres Henry ulamino nakne kaseng Hashwa ke election MLA hau arja kapra namar ula seng dakas seng san pertai kebai kerteng People Democratic Front PDF Henry hadin bakal don ke jingya perjemut ulamino na kaseng PDF bandrung sya ke NPP nakapta banyak kun sendon ya ke election MDC na maukar pentorum kra constituency kebalalong house nem arja kandai kebalo yo sendon ye ka jingjob Henry habaka don biang ke jingi perjemut ha ke NPP ula sabe no na kene kaseng hadin kato kan nepor haba ula syong kum MDC shimet kumta lasai kasengi un sarung kongres no hakaba in pediang borom da uba Vincent H Pala ubadai UMP ke Shillong constituency ubadai ru menta u presiden batamai ke Meghalaya Pradesh Congress Committee kat kum kerwa kubor belapa da uba di patau kum u presiden beruba B Wanswet kum u secretary ka pentor umkra NPP Block Committee hadin bakliatai sani bah kilarai ban pendamno ia ke NPP ha kene ke constituency